Biyag ti tao. Hello everyone! Sakbay ti part 2 no ending ti pakasaritaan. Kablawon ti pa ni Lynn Lapada Balancio di Nueva Vizcaya. Ni Alfredo Barrientos, kani Mama na Ella, Antina Carmen, kani Insan na Mercy dita Aurora Isabela. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kati tayong nga rudendanggan ti episode 290. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Aglunag, Christine. Agi mo na. Pagi mo na kudadya, Ronald. Iso pang asim ta sinamon. Anya, sana mabalin. Diyak ka pa ulan na sinaan tinobyok. Ay ayatag ni Ronald. Christine. Kan may sakbay nga inaklon ka. Sigudan nga amo mga adan nobyok. Kan nakunampay nga okay lang kan ka. Nga Houston! Pangasim. Di mo dagdagan ti pan nakapasakit ko. Sorry. Gamjak gayam kabalan nga adda kay nagaw ko kan ka. Kaya't kabukudan, Christine. Lading itak. Ngam ni Ronald di ay ayatak. Kasanuak nga yan ah. Saan ka nga'y ayatan, Fredo? Amom ti makagapuno apay anak relasyon akan ka? Abay, nila ka di masusuro nga yatin. At doon akin na imbag timparik na ka. Yung talaga ka di adinak mayat, Christine. Ay ayatin ka, Christine. No di mo kayat nga agsinat ha? Di mo pakibyangan ni Ronald. Ngamno ko na mapagimunam. Kayat mo na sinaak ni Ronald. Lading itak. Ngam na saysayaat lang agsinatan, Fredo. Saan? Di na kasinaan, Christine. Napatag ka una yan itibiyag ko. Daglakit di ka ba ilan na mapukaw ka kanya? No kasta nga rod awatam ti sitwasyon ta. Di na kami pakibyangan itinobyok. Awan mat siguro ti makunam kanyak. Tar aramidak mat amin apagayatam. Narabyan ka manan iti ayan ni Tata Fredo, Christine. Ayat inaramin mo ijay. Agwa, nagdalusak kan naglabaak. Kunam naadala itad na. Ngam pinagtrabaho na kamatgaya. Ada nga na ipagkana kanyak. No kayat ko kano nga ituloy ti panagadal ko. Tulungan nak. Basta agtrabaho ak di tabalay na. Kan na ko nanapay alibre ka nun ti panagnaid ta di ti balay na. Anya? Agpaiso? Nagsingpat mo time? Wan nga ron. Isong agin rola kon. Kat iso ka nun ti makaamong agbayad iti tuition fee. Agsingsingpat nga ron, Christina. Tapno saan ama amang tulong kan ka? Kan tapno libre ka na yun ti abang ta ditoy. Kumusta ti panagadal mo, Christine? Nasaya at mat. Umadanin ti panaglapas dito a semestre. Agadal kang haruda na imbag. Tapno makaturpus ka. Wen, katagyaman na kititulong mo. Wanan yaman na. Christine, mabaling ka di adito'y balay ti pagturo gamit ha? Ako ang mga numakadlaw ni Ronald. Ibaga, mamapan ka itayan ti kayo mo. Kaya't kagami na makalanglang amang rabi dito balay. Tainton bigat, ikan ka manan iti kwartam. Sige. Padasat nagpakada ka ni Ronald. Apag iso nga ron nadapapanam, Christine. Tadamot papanak. Ha? Sa dino? Kwa, iti balay ti barkada. Kasangay na ngamin ita. Ay ayaban nak. Umyanak ijayan. Anya? Sige nga, Rod. Basta masapa ka nga gawin din dun bigat, ha? When, love? Ronald, aldawan. Api adi ka pila bumangon. Inta agiskwelan. Ay, Jack, samarak, love. Adun tilangan ko. Gan adun ti bagsak ko. Yung sa umasaduta ko. Anya? Apay ngay.
Asa na bali? Tagad-adal ka matan? Anya? Ora jak makaadal. Basta makaadal ka. Okay daytan. At least, adamay sa makaturbos ka tata. Gamsayang ti panawan. Kandi mat adara paap mo ikibiyag. Masatuta kon, Christine. Isa si kalabtan tag-eskwela. Pabalawa mo day dya, Ronald. Tad di magaya mo nag-isa-eskwela. Di mo timbaga ka di mo pakibyangan ni Ronald. Ah, Tilang may papan ka data ti pakibyangam. Bye-bye am ni Ronald. kaya mga rod asikan to timang biyag kinkwana. Intun adang trabaho. Okay lang ang kanyak data. Basta saan kami nga agsina. Agawid ako, tanagatang kunting gagarak dito plaza. Bye, honey. I love you. Bye. I love you. Ni Ronald tay jaya. Ti awanan pa in. Sino di babae ngay nagkamit ti bibig? Awan! Kayong kulang day jay. Ulpad! Alay ko. Di lang basta kabil-kabilin na na. Ronald! Kita ka man langan. Makapawan kay Triganas. Ronald! Mabit lang! Ronald! Nasayata nagawid ka. Apya di ka nagawid ni Darabi Ronald. Napanam. Nabisi kay tidaran ko. Nangan ka din. Nakaluto akon. Igawan ka tamangan ka. Imayak. Tapno may ko alahan dagiti kawas ko. Tapong manawak dito yan. Anya ka din dito nga ipagbagam. Di na kumamat panawan Agsinatan! Tasaan akong anaragsak iti danam! Wan! Tatat sa bali ang babaem! Wen! Ata! Kat nasingsingpet nga dayon ni Laning si ka. Ken kang runaan iti amin. Ato ti kwartana. Ania! Apa yan nakaramid ni Ronald ti kastoy kanyak? Di ka nagsangit, Kristen. Di mo sangit ang dawan serbila tao. Nabayag man ngal alilawan na kadayja tao. Ijak ni namnama ti kastoy karamidan na kanyak, Fredo. Nagsakit. Ala, nagsangir ka dito, bakak. Addaak ang mga lingay kan ka, Kristen. Addaak ang mga ayat unay kan ka. Ay-ayatan ka, Kristen. Agawid aki si balay. Takailiw ko na mamakan manang ko. Kuyugan kan. Sana na ang batikan pangasim. Agsubli akon kada mama. Total, nagsina kami imutan ka ni Ronald. Jakon kaya tasublian ni Fredo. Jakon kasapulan ti kwartana. Tagsubli akon kada mama. Kat ni mama timang paadal kanyak. Ay, kumusta nga tamatan da mama kan ti kabsat ko. Nabayagan na jak nakit-kita ka nakasarsarita ida. Kailiw ko idan. Ani, nakasangputak mo't kaya man. Para! Dito yakon! Nasaya at tanagawid ka. Diyak amo ti pangkontakakan ka. Iso ajak na ibagbagati ka sa saad ni mama. Apaya kastamatan ni mama. Nakadalitan ti inata, Christine. Saanan ang makasaw. Taparalisadon ti bagina. Anyan. Mama, pakawanan na ko ma. Sorry no pinanawan kayo. Patpatgan kayo unay. Saan ako na makatrabaho? Tabang bantayak ni mama, Christine. Naibusan ti kwarta ni mama. Pinagpapaagas na. Manang, Sika, kumusta ka matan? Kumusta kayon kini Ronald? awanan manang. Nagsina kami. Pinanawan na kun. Tain sukat na kun iti sa bali. Anya? Iso nga agsubli akon kada kayo manang. Ngam, Jaklay pagarup akas to'y gaya man ti kasasaad ni mama.
Agsubliak iti syudad tayo nakituloy ti agiskwela manang. No kasta, intuloy mo ti panagadal mo. Uwan manang. Nangalang iti kwartam. Kwa. Agtrab-trabaho ak, bayat ti panagiskwelak. Nasaya at no kasta, tani, di ka pa'y matulungan. Tanagsardengak ang nagtrabaho. Oh, agyaman na ka. Nagsubli ka kanya. Kaya, kumusta dama, mama? Nakadali ti inak, Fredo. Saan na makakunail? Anya? Masapol ang makalpasak iti panagadal ko. Awanan kwarta ni mama apagadal ko. Iso atulungan na kumalata para iti panagadal ko, Fredo. Kastama ta talaga, tararamidag saan. Nagkulang amin ngagsardeng kang agiskwela. Agyaman ako, Nay. Makatawon lang ang urayan agturpos kan. Uwen, kat anusan nakapagadalan, tagsubali taktukan ka, Fredo. Baro ano meron ti mawawag ka? Sino nga tada ito eh? Hello? Hello, Christine. Kumusta ka? Ni Ronald ito eh. Ha? Apay ngay mawag ka. Anyat masapul mo. Christine, sorry. Pakawanan ako, ma. Agsinublihan ta ko, man. Agsinublihan ta? Kalpasan na? Lukwan naktumanan? Isukat naktumanan? Love ka lang ta, Christine. Agkita ta ko, ma. Ha? Kaili ko na yan. Please, agkita ta. Kahit ka makasarita iti personal. Sige. Sa dino ti pagkitaan ta. Papanam, Christine. Malama na. Andala mapan ko gatangan ni J. Plaza, Fredo. Agsubliak matladagos. Itulnog ka. Ay sanan. Agsubliak matladagos ko nak. Promise. May liwa ko na yun ka, Christine. I love you. Apa yan naramit mo ti kastsikan niya, Ronald. No amumla ko mano kasano ti pan nakapasakit ko. Ala, pakawalan na ako, Christine. Sorry. Kat, anya ti planom ita. Nagsina kayon iti dayja alani. Saan ba'y? Diyak masinaan na iti. Taidil-dil na ti bagi na kanya. Anya? Apay nga rin nagsarak ta. Kunak man nagsinublian ta. Katuan man. Ngamin, sikat ti mas love ko. Nang namnamak man lang na marunusan ti amin kadata. Ngam di kay pa'y matgayam nagsinay ti babaim. Sana bali, tasan kami pa nagkasal. No talaga, adata tinaikarit itunggal maysa. Agsabat tulad talaga iti dalan ta, Christine. Kalpasan na iti pa nagsarak ta. Agawid ako manin iti balay dalani. Anya? Ti awanan pa in a lalaki. Tsak manan makontak ti cellphone na. Kanuray na kiti account na iti social media. Tsak makontak. Awanan pa in a talaga na dya, Ronald. Tsak lakuman na kisinsinnarak kun kuha na. Kasto'y lagayam taramidan na kanyak. Pinangnamnaman akmanan iti awan. Naimbag man ta nakaawid ka, Christine. Uwan manang, adda kadwak, ni Fredo. Ha? May mga oras mo daw na. Kastama tata. Naimbag ta nakapasyar kayo dito inano mo, abalay mi. May bag nga ron, tayin kuyog nakti kamsat mo nagawid ito. Mamamu kayo matlagan. Christine, anya ti kayat asawan na ito eh. Nobyok ni Fredo manang. Kat iso timang papaadal kanyak. Anya? Awan asawa day di atata, Fredo. Awan, nabayagan anabalo. Anya? No kasta. Saan apod no ngagtrab-trabaho kabayat ti panagadal mo? Saan manang? Sorry no nagulbudakan ka. Ngam, nabayagan nga agdandan na kami kan ni Fredo. Christine,
Bumangon ka. Aglaladuta ka bumangon, Fredo. Ha? Apay ngay? Tsak nga rod mo. Maditi pagbagik. Kan maulawak. Asos, tinasayahat. Ipan kalaangan iti hospital. Masikog ka matgayam, Christine. Wan nga rod. Ha? Apay? Saan ka naragsak, Fredo? At danton anak mo kanyak? Ibagam tagpaiso kanyak. Asino tinakaalaam iti sikog mo? Sika asino pa'y kuma? Nabayagan na nagsina kayo iti dayjay, Ronald. Ngam apay ang nagsikog ka. Adda ka di lalakim. Awan lalaki. Apay nga ron ang nagsikog ka. Apay akas ti sa ludsud mo. Natural nga agsikugak tadda ka partner ko. Sikat ama ti sikog ko. Ulbud! Kasano nang pasamak tigas na? Kasaan ka makaputo? Anya? Iso asan kami anandaan iti anakin itay di asawa. Kaopat a doktor tinangibaga asa anak ang makaputot. Ay, anya. Nagbunga nga ta tinaudi apan nakailawan mi kan ni Ronald. Apay lagi ta kawus ko, Fredo. Apay nga inruar mo. Aging pakikan, kat pumanokan. Inaramid ko amin na nakabalak. Tap numayat na klang. Ngam talaga siguro nga awan pan na kaikarikan ka. Aklo naglangan tigasat ko ken ka. Di na kumamad papanawan. Kasano kami ni tisikog ko. Sana siya ti pagproblema. Jay ama ti anak mo ta sitgam. No sino man day tao. Pangasim. Tadi mo ipilit na nagtahod kanyak na ita. Taurayan niya't mapaspasamak. Di kang tumaipayan ita anak. Fredo. Isong agawid kalangan. Tanuag talinaid ka iti balay. Sigurado agtuloy iti panang rugrukit mo iti ulo. Agawid akmana ni Jello Carmi. Kat panagkunak. Awan siguro ti tsansa ama ituloy ko ti panagadal ko. Ngamin adanton anak ko apang ibukbuka kiti atensyon ko. Anya ti kastoy ang nagmampanagak. Sa bagay, diyak mapabasol ni Fredo na talaga anaupay ang kanyak. Ngamin, basol ko. Katjak mat kayat nga ipabasol amin kan ni Ronald ti amin. Tanagilimad akmat lakan kwa na ide. Inlimad ko ti may papan kada kami kan ni Fredo. Apay nga itala ama konsensya ak. Naladawan ti amin. Awan maaramidam no talaga adin na kan kayat. Basol mo matlaang, Christine. Nailaw anak ka nakisinarak manan ka ni Ronald idi manang. Diyak ni namna mga agbunga tinaudi apan nakailawan mi. Kat, naawagan mo ni Ronald. Diyak kun makontak ti cellphone na. Ay, anya ngay. Ano sa mga rod at ikasta nagpanagam? Agsikuga kabalasang manang. Agsabda nga kun iti panagadal ko. Kapilitan akasta, Christine. Sinayang mo tinapintas nga oportunidad mo. Iso nga ganos ka. Taripatwam tasikog mo. Tainton makaanak ka. Sumapol kanto iti pagtrabahoam. Tapno adday gatang mo iti kasapulan to ti anak mo. Agbababawi ak kadagiti nararamid ko iti kalabas. Manang. Nagbali na kasukir kan ni mama. Kat gapo iti pride ko. Nagdarasudusak iti pangadeng ko. Kat awan tinapinta sa nagtungtong paalan dagiti desisyon ko.
Agbababawi ak, manang. Ala, adapay gundaway mo amang ngilintag iti bidot mo. Iso adi ka mapukawan itinamnama. Mga barwanan ka, ket mangrugi ka manan ading ko. Sakbay nga giwayat iti adang, panunutan pa iti mamin ribo adaras, noom no wenno saan. Tapno awan to ti pagbabawyan, iti kamaudyanan. Alaga gayam, ditaan tinagpatinggaan, wano nagibusan, dahito apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. Diyos tagngina iti tunggal maysa.